uh, negasngi ha negaliang yang gajain tia Student Union Central Body suruh clear circle wa narko circle da lihiri hadu ini harata sara goman ga exit point ni goman exit point hawa lai citai mana ga entry point Assam hawa ni po Assam cai ni hadin ga jing yoi ga iga kubor go da jia po Assam wa neliang ga government of Assam the leg eviction drive yo kandra gi menderi kam gi kubor da yo hadu kam wa khatsan spa arajar teli families le kain ga population gi bro hadu so pawajar nu pitagi illegal immigrants ko ga sarkar Assam da khandang go tani tai daw ni galiang ikam ga sai ne gisngi do wan khnang he ni ko kwa aktif wa ne liang yo ga anti infiltration go da mni po arta cara ikam da le go haging wan lu haging la lu ti yong i hadu opoi he ni Nelia yang ide yo sok atukan teligi geri dewan ra igi seduk seni sa anti infiltration camp dah hadin udah verify pa ini da chami wa mg bru da mg valid document nelia ga anti infiltration la dale gi kam yoki snyau iko bele la biang ga performance yoki hajing to gani ga benta tas ko wi ga benta hadin udah verify mg udah palai la aman gum biang gi ko tislar pha dong ni sadin daga te ile hadu ne da ga yis ko wi ga benta la ayo wa Hajing itu wa neliang ga sarkar langbau chief minister hadin gani ga eviction drive takut iga high level committee hapo Shillong yo ba kam ko kubor to yo kut ga government official ki dorbar snong ki sen bahalang ki bituan kami kre lang hajing itu gani ga benta tago wi ga bentawan wo ong ga government wo check ko iga ta surveillance ne ga vigilance wa to gani gitaw entry exit point takwa skiat iga sarkar hajing itu gani di kauman waga jingkala mengikut ko do ajrong mate don ni ikwa ai waga sarkar kamu da kalam ga open klan ga kamtam sigini gi vulnerable areas da kamu da yo ni heliang gani anti infiltration heliang isya we ko blay in charge wa kre ge kam gi kat o yim ge hadin gi jingi kalam yung iwo in charge da kali ga yiga verification le gi ko identify gini gi bro da sa suk iwa na heliang ga ni ka kam wa ni Wah, yaki adhar yang di wan na bar mem pediang di yo ba ini da to ya adhar go you forge mana you na top saja go verify ta hadin ong gi to gi wan go epic aga te ron gi epic yang ki ko man go voters id verify to gini to ginong song snong yang dari India ta go wi go menta go kro kwa pha cha ga sarkar mekhalia wa yo am kam bahai ga digital kamtam segini gi area go sia gi mendar am kam bahai gi digital checking Nang yo verify yigini gi voters card kamtam mbgi voter card sela dapat pina po Assam hadin wada biar gi bertuki hapo NRC hadu name update ki ba ga Assam dele go NRC yuman bo gini bro process ki go voters ID tang wo yuman bo gini gi bro le bo yuman gi mender le mji bhai wang ite da kam bhai gi digital wo check iwro gini kete to benta go kam bhai liang ga government kwa ipa tasgwi gi benta le ine liang ong ga JSU name to man go gisngi go kudo ai ni ron hi ine liang i ami keleng geleng benta hagin gisngi wa wan le daule yang i checking he keleng ga resign tia kamtam cha liang sapai cha liang khanduli wi to wan gi benta te ko wi ko bor ko wi message ko abo i kamtam gi dor bar snong na wa snyau ba gi dor bar snong yo bai pi hakam gini por gi bru pan wai yi gi wan oni wan gi dor bar snong liang gi dor bar snong gi wa he snong hab check bahai to yo gi bru sia lang ba gi yung wai hadin yo man gi nong song snong kita ko ma ba bo jing ma ba bai em kami gi jingi kra lang ato gani benta ko wi clear message ko pa cha sarkar le hauda em hai ni chibon gi benta cha mi ne pas nyau ne liang ga government kamu pun kemo biang da em kam ba yo ai ga ILP na do arjar kap kendi hadu ne ke jing ang not yong impu em urlong ga as nyau ge jing em yong ga ILP pensuk ko gi snong gi tau pensuk ko ga government pensuk ko i sign bahalang ko identify Haji akam gini case. Ba sisin udah MLP suk bahau identify won kita gi bar jela gi won kita illegal immigrants. Ta kwa abo jinggali ga sorkan miklia wadu ni gasngi ida angnut yo ga ILP. Ga sorkan miklia kamera ong biang ni kwa oban wa hamkut wa hajrong mi don hi kita gi committee ni kita ga surveillance ko vigilance yang pi. I kam gi sen balang UM bai ha feel wa ga ni jingkan ra mender yang i continue ga ni chikmat. Da hobun ha gi thau to kharra so ini semat itu dah ni sebelah siapa